abasa wa tawalla bi aidi safarah anna sababnal ma'a sabba wa idan nujumu kadarat inna lil muttaqina mafaza yauma tarjufur rajifah faqala ana rabbukumul a'la wadduha hal ataka hadisul ghasyiyah wa ma huwa bil hazl qul a'udzu bi rabbin nas Baik, selanjutnya adalah penampilan dari putra putri Bapak Ibu. Silakan yang di depan perempuan duduk semua.